Rwanda abaturage bo mu mudugudu wa Nyagasozi wo mu murenge wa Gahunga mu karere ka Burera baraninga umuyobozi w'umudugudu wabo wirengagiza inshingano ze. Agomba kweguzwa nyine akayobora abantu. Nese umuntu wakombye kudesha agaco mu mudugudu akaba yafashe yambere adusebya nk'umuntu wakombye kuba intangarugero niwe wafashe yambere akoresha iki ubukwe. Nako musozo wa AMAKURU uraza kumva incamake y'ubuzima bwa Nelson Mandela wavutse tariki 18 Nyakanga hanze y'u Rwanda nyuma yuko Jacob Zuma katiwe amezi 15 kuri uyu wa 19 Nyakanga yagejejwe imbere y'urukiko ngo haye ikaze ku buryo burambuye duhereye hano mu Rwanda. Kuva kuri iki cyumweru ubuyobozi bw'uturere tugize umujyi wa Kigali bwatangiye gutanga ibiribwa ku baturage bahagaritse imirimo bakaba bari muri guma mu rugo mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo COVID-19. Abarimo guhabwa ibiribwa bishimira kubona umuceri wariyongereye ku ifu y'ibigori, kawunga n'ibishyimbo byari bisanzwe bitangwa muri guma mu rugo ya mbere n'iya kabiri, ariko bagasaba ababitanga kutareba isura y'umuntu ngo bibwire ko yifashije. Simo Kamuzinzi haratugezaho inkuru irambuye. Mu cyumba cy'inyubako ya kaminuza IBYIRIWE ku Gisozi niho hapakirirwa ibiribwa bihabwa abatuye muri uwo murenge bose babikeneye kuko bari muri guma mu rugo nk'ahandi hose i Kigali. Ibi biribwa bishyirwa mu bipfunyika birutana hakurikijwe umubare wa buri rugo rugomba kubihabwa, aho umuryango ufite abantu kuva kuri umwe kugera kuri babiri uhabwa ibiro 2 by'ibishyimbo, ibiro 2 n'igice bya kawunga hamwe n'ibiro 2 n'igice by'umuceri. Umuryango ufite abantu 3 kugera kuri 5 uhabwa ibiro 5 by'ibishyimbo, ibiro 4 n'igice bya kawunga hamwe n'ibiro 4 n'igice by'umuceri. Naho umuryango ufite abantu kuva kuri 6 kuzamura ugahabwa ibiro 10 by'ibishyimbo, ibiro 9 bya kawunga hamwe n'ibiro 9 by'umuceri. Abaturage batuye ku Gisozi baganire na Keti Radio bishimira kuba mu biribwa bahawe harimo n'umuceri, ndetse bamwe bakaba banyuzwe n'ingano y'ibirimo gutangwa, ariko bagasaba ko ababitanga bakwirinda amarangamutima y'uburyo babona umuntu bakibwira ko yaba yifashije. Dufata ibishyimbo tugafata n'ifu y'igikoma, kawunga, ariko niba mwazanyemo n'umuceri n'ukuri ni byiza. Umubyeyi wacu yatuzirikanye, turawukunda n'abana bacu barawukunda. Nihaye biso batugiye kugoba dutangiye ko wemera igihe cy'abatanu bazaza nabo nabyo bagifata. Ariko rero byo kureba isura ngo umuntu akitinda we yambaye gute uzemba ari guma mu rugo uwo mwenda ko bikura byazagenda bite. Uce no bwa mbere twagiye gufata mu rugo turi 5 rwose ibyo ngibyo batongeye indi minsi byadusomeka wenda ibindi bikazaba mu bindi bazongeraho nyuma. Urumva bashize 2 aho buri 8 nakuntu tashira rero ku muntu wabaje kubiriye nyine uko biri batabipfushije ubusa kubura gapfusha ubusa muri iki gihe turimo. Umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo Umwari Pauline yijeje abaturage bakeneye ibiribwa bose ko bari bubihabwe, ariko akabasaba kuguma mu rugo kugira ngo badasohoka bakajya kwandura COVID-19. Icyo tuba dusaba abaturage ni uko batuza, abantu bose bashonje bakeneye ibyo kurya bose tugomba kubaha ntibagire ikibazo, no kubashyira mu rugo. Dufite abadufasha barimo urwego rw'umudugudu, barimo bamutwara sibo, dufite aba youth volunteers gutwarana bapimishije COVID barimo gufasha muri iki gikorwa, ndetse n'abandi bafasha myumvire tuba dufite mu mudugudu ubona nabo bitanga bakora akazi k'ubwitange. Baturize mu rugo rwose ibyo kurya turabibashyira, kandi bamenye ko turi mu minsi yaguma mu rugo kandi dufite ikibazo cy'icyorezo. Umuntu wumva ngo ibiryo biraje niba tubimanukanye tubikuye aho twabiteguriye tubishyira mu biro buri wese aza guhabwa, uwumva ngo bigeze ku kagari ategereze mu rugo ntaze gushaka kuzamuka ngo araza ku kagari kuko gahunda ya guma mu rugo i Kigali no muri tumwe mu turere twagaragayemo ubwandu bwa COVID-19 bukabije iramara iminsi 10 guhera ku itariki 17 Nyakanga 2021. Icyakora Minisiteri y'Ubuzima ikavuga ko hari uduce tuzafatirwa ingamba zihariye mu gihe igikorwa cyo gupima cyarangiye kuri iki cyumweru kizaba kigaragaje ko utwo duce dufite ubwandu bwinshi bwa COVID-19. Simo Kamuzinzi, Keti Radio, i Kigali. Twerekeje mu ntara y'Amajyaruguru mu rugo rw'umuyobozi w'umudugudu wa Nyagasozi witwa Byarimana Emmanuel wo mu murenge wa Gahunga mu karere ka Burera hafatiwe abantu 31 bari mu birori bapimwe COVID-19 basanga bose ari bazima, mu gihe abagera kuri 40 barimo na mudugudu bamaze gutoroka bakaba bagishakishwa kugira ngo nabo bapimwe. Bafashwe ku gicamunsi cyo ku cyumweru tariki 18 Nyakanga 2021
aho bari bifungiranye mu nzu basaga 70 nta bwirinzi kuko batari bambaye udupfukamunwa kandi basangirira ku bikombe. Bamwe mu baturage bakimara gutanga amakuru, ubuyobozi n'inzego z'umutekano zagiyeyo zibagwa gitumo, hafatwa 31 biganjemo abagore naho abagera kuri 40 biganjemo abagabo barimo na mudugudu bahita batoroka kuko bari mu rugo rutazitiye na n'ubu bakaba bagishakishwa. Mutuyimana Severiye yari ahatubereye. Twabonaga ari mu cyaro bari kujya guhinga mu bisagara aho tudatuye tukajya ngo guma mu rugo iri mu mushi. Hagomba kweguzwa nyine akayobora abantu. Nese umuntu wakombye kudesha agace mu mudugudu akaba yafashe yambere adusebya. Ariko ntago twabona umuntu wishwe na covid. Ntago twabihaye agace. Umuntu wakombye kuba intangarugero niyo wafashe yambere akoresha iki ubukwe. Ni bamwe mu baturage bafatiwe kwa mudugudu bari mu birori. Mu bisobanuro bagiye batanga byagaragaje ko bafite ubumenyi buke kuri covid-19. Hari n'abagaragaje ko batari bazi ko mu karere ka Burera kari mu turere turi muri guma mu rugo. Twabyumvaga ku radio ntabwo imbona nkubone twabirebaga. Guma mu rugo ubwo ukwikira abantu turi hano nk'umudugudu twabijisho rya bagenzi ba twanyweye, ariko bari gusohora ibintu ngo umwana bijyane hanze tunamurebe, niho bahise baza baradutwara. Ibyo twakoze twarenze ku mategeko rwose. Ubwo rero niho nari nkigerayo ngitura nkiri mu nzu niho bahise baza. Ko none uri mu rugo wenda rw'umutware bavuga uti nta bantu bapfa kuza kumfata, tujya kuvumba muri ubwo buryo nta cyo kitujanye. Abo baturage bari mu muhango witwa ubuteka, aho umukobwa umaze igihe gito ashingiwe ateka ibiryo akazanira ababyeyi be, nabo bakamuha inkunga zinyuranye zirimo amafaranga n'ibikoresho byo mu rugo. Abo baturage bavuga ko muri ako gace uwo muhango bawufata nk'umuco. Ya twabikoraga uretse ko muri covid ntaho twederuka kubikora, twumvaga ari umuco usanzwe, ntabwo ari kuvuga ngo ni umuco waruhimbiweho gukorwa. Rero nkurikira makunza kumenya ko ari umukobwa washatse wari wazaniye ubuteka ababyeyi be. Ubuteka iyo umukobwa amaje gushinga urugo afata abaturanyi agafata amapfukire ndetse n'ibiryo akazanira ababyeyi be no mu byabazaniye hari byagira gute basubizamo ngo ko bakayimuha nanga intama beje n'imyaka barayimuha. Uwo muhango rero umwana yatetse anzanira ibiryo. Ubwo ni uburyo bwo kugira ngo mutere inkunga, nifashisha abaturanyi n'abavandimwe. Nje nabonaga ari igitekerezo cyiza ko nangiye guha umwana wanje inkunga mu gihe atari yabona ubushobozi bwo kubona ibi. Muri ako gace abaturage bagiye bagaragaza ko gukunda inzoga kwabo ari byo bibatera kugwa mu makosa yo kurenga ku mabwiriza yo kurinda covid-19. Uwo ni Nsabimana Alphonse umujyanama w'ubuzima muri ako gace, aho yemeza ko nubwo atari mu bafashwe ngo iyo atumirwa nawe ntabwo yari gucikwa n'izo nzoga. Aremeza ibyo ariko ubundi akivuguruza. Ntabwo nari mbizi yanangezeho, ntabwo igeze abimbwira kandi tunaraturanye. Yaza kubimbwira nanje mba nacumbagiye nubwo navunitse nanjye mba nabihijemo ntawe nababeshe. Ariko kubera ko nje nzi ko gahunda ya guma mu rugo ari iminsi 10 kabone nubwo yagomba kumbwira ntawe nari ndaza. Umuhuza w'ibikorwa bya polisi n'abaturage mu ntara y'Amajyaruguru CIP Alex Ndayisenga yasabye abaturage guhindura imyumvire ku cyorezo cya covid-19 bakumva ko icyo cyorezo atari indwara y'abanyamugi gusa nk'uko abenshi bakomeje kubigaragaza. Covid irahari, irica, ntabwo ari indwara y'abanyamugi nk'uko mwumvise bamwe babivuga ko batari banazi yuko icyo cyorezo iwabo gihari. Ni indwara ihari kandi yica. Bakwiye rero guhindura imyumvire bakumva yuko kugira ngo tuneshe cyangwa dutsinde icyorezo ari uko buri muturage wese abigiramo uruhare rwe, kandi ntakorera ijisho, ntacunganwe n'inzego z'ubuyobozi, ntacunganwe na polisi. Tunashimira n'abaturage ko hari abahageze bakabona ko ibyo bintu bidakwiye, bakaduha amakuru kugira ngo duhagarike ibi birori byakorwaga mu gihe kitari cyo. Batorotse badahari ndetse harimo na nyir'urugo arimo umuyobozi w'umudugudu. Turakomeza gukorana n'inzego z'ibanze mu kubashakisha kugira ngo nabo bigishwe, basobanurirwe amakosa bakoze ndetse banayahanirwe. Mbere yuko abaturage bajyanwa mu kato, abafashwe bamaze gupimwa covid-19 bose uko ari 31 basanze ari bazima. Mutuyimana Severiye, Keti Radio mu karere ka Burera. Mbere ko twerekeza mu makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi Benon Rukundo uyobora ibiro bihurizwamo serivisi z'ubutaka One Stop Center mu mujyi wa Kigali, akurikiranyweho kudasobanura inkomoko y'umutungo we no gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite. Rukundo w'imyaka 34 yari n'umuyobozi w'agateganyo ushinzwe igenamigambi ry'umujyi, afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Nyamirambo guhera kwa 16 Nyakanga. Iperereza rikaba rikomeye
yakomeje ngo dosiye ye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Umuvugizi wa RIB Dr Thierry Murangira yabwiye itangazamakuru ko Rukundo yafashwe nyuma y'uko kuri konti ye hasanzweho amafaranga menshi atatangajwe umubare adashobora gusobanura aho yaturutse. N'amafaranga ngo yagiye abitswaho n'abantu banyuranye mu bihe bitandukanye. Ibyo bigahuzwa nuko uyu mugabo akekwaho ko yagiye atanga ibyangombwa byo kubaka inzu zidahuye n'ibiteganywa n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali. Rukundo akekwaho ko yatangaga ibyo byangombwa atumvikanye n'abandi bakorana mu gihe ririya shami rigomba gukorana nk'itsinda. N'ibikorwa bikekwa ko byaba byihishwe inyuma ya ruswa. RIB ivuga ko itazihanganira biriya byaha ku buryo ababigiramo uruhare bazakomeza gufatwa bakabiryozwa. Icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo gihanwa n'ingingo ya 9 y'itegeko ryo mu 2018 ryerekeye kurwanya ruswa, iteganya igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'umutungo adashobora kugaragaza uko yawubonye mu buryo bwemewe n'amategeko. Ni mu gihe gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu bwite bihanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko itarenze 10 n'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 5 ariko atarenze miliyoni 10. Mukanya ni hanze y'u Rwanda. Twicaye ku mvuzo kwa Mirenge ku Nenyo turakurikirana ibiganiro bya Cat Radio. Amakuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda. Abayobozi muri Nigeria batangaje ko ku cyumweru cya 18 Nyakanga abapolisi 13 biciwe mu gico cy'abagizi ba nabi bitwaje intwaro, 7 barakomereka muri leta ya Zamfara iherereye mu majyaruguru y'Iburengerazuba. Bavuga ko abo bapolisi baguye muri icyo gico cy'abagizi ba nabi nyuma y'uko bahamagawe ngo n'abaturage bo mu gace ka Bungudu bavuga ko bafite ikibazo cy'umutekano muke. Guverineri w'intara ya Zamfara Bello Matawale yavuze ko abapolisi bagabweho umuriro n'igitero cyagabwe n'udutsiko twitwaje imbunda. Ibi bibaye nyuma y'umunsi umwe abateye bitwaje imbunda bashimusa abantu 50 bo mu midugudu myinshi yo muri iyo leta yakunze kuvugwa mu bitangazamakuru ko ifite umutekano muke. BBC ivuga ko ibibazo by'udutsiko twitwaje imbunda byibasiye abaturage no kubashimuta kenshi biba bigambiriye ko habaho ingurane kandi ko bigenda byiyongera cyane muri Nigeria kuko ngo akenshi abaturage batanga ingurane kugira ngo basubizwe abashimuswe. Ni mu gihe mu cyumweru gishize umujenerali w'ingabo yishwe n'abataramenyekana ariko bikekwa ko ari abitwaje intwaro. Kuri uwo munsi kandi mu duce dutandukanye mu gihugu hapfuye abasirikare 4 nabo bishwe n'abagizi ba nabi. Naho muri Afrika y'Epfo wahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma yagejejwe imbere y'urukiko hakoreshejwe amashusho cyangwa se video aho ari muri gereza nyuma yo gusuzugura urukiko akanga kurwitaba ubwo yagombaga kujya kwiregura ibyaha aregwa birimo ruswa ubwo yari ku butegetsi. Nibwo bwa mbere yagaragaye mu ruhame kuva akatiwe amezi 15 y'igifungo kubera gusuzugura urukiko, nyuma akaza kwishyikiriza polisi. Zuma yari yicaye atuje yambaye ishati y'umweru, ikoti ry'umukara na karuvati itukura ari mu cyumba cya gereza itigeze itangazwa izina. Yavuze make mu gihe umwunganizi we yasabaga ko uru rubanza ku byaha aregwa ko yakoze mu myaka 1990 nanone rwakwigizweho cyangwa se rugasubikwa. Iri buranisha ryabaye hifashishijwe ikoranabuhanga kubera impungenge z'umutekano n'icyorezo COVID-19. Ubu hashize icyumweru kirenga Zuma hari muri gereza nyuma y'uko ahamwe n'icyaha cyo kwanga gufasha iperereza ku bindi birego bya ruswa aregwa. BBC ivuga ko icyemezo cyo gufunga Zuma amezi 15 cyateje imyigaragambyo yaje guhinduka urugomo, gutwika no gusahura ndetse ikicirwamo abantu barenga 200. Tugana ku musozo w'aya makuru tariki ya 18 Nyakanga havutse Nelson Mandela. Charles Ruzindana yaduteguriye incamake y'ubuzima bwa Nelson Mandela. Nelson Mandela yari umunyapolitiki n'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu, akaba yaramenyekanye nk'umuntu wabashije kurwanya ivangura ruhu rya apartheid ryakorerwaga abirabura muri Afrika y'Epfo, bikaba ari byo byamugize intwari ku isi yose, ndetse akaba yarabaye perezida wa mbere w'umwirabura w'iki gihugu cya Afrika y'Epfo. Yavutse tariki ya 18 Nyakanga mu 1918 avukira mu cyaro cya Mvezo ho muri Umutata. Mandela yakuranye na bashiki babiri mu cyaro cya Kunu aho nyina yakomokaga, akaba yarakundaga gukoranya abantu b'abasore b'urungano rwe. Ababyeyi be bombi ntibari bazi gusoma no kwandika, ariko nk'abakristo b'abametodiste nyina yamujyanye mu ishuri afite imyaka 7 y'amavuko. Nyuma yo kubatizwa muri iri dini,
umwarimu wamwigishaga yamuhaye izina rya Nelson nk'izina rya gikristo, niko kwitwa Nelson Mandela, ndetse yongeraho n'irindi zina rya Madiba. Arangije amashuri abanza n'ayisumbuye, Mandela yize kaminuza muri University College of Fort Hare, aza kuhirukanwa maze akomereza muri University of South Africa. Akirangiza yatangiye gukora nk'ushinzwe umutekano mu birombe by'amabuye y'agaciro. Aha yahakoraga niga amategeko, aho nyuma yaje kubona impamyabushobozi mu by'amategeko. Nelson Mandela yinjiye mu ishyaka ryaharaniraga uburenganzira bw'abirabura ANC, African National Congress, mu mwaka w'1944, aho yahise ashinga umutwe w'urubyiruko w'iryo shyaka. Muri uwo mwaka yashatse umugore we wa mbere, Eveline Massey, banabyaranye abana 4. Uwo mugore we baje gutandukana mu mwaka w'1958. Mandela yari umusore w'intarumikwa, dore ko yanakinaga umukino njyarugamba w'iteramakofe box. Mandela yaje gukorana na Oliver Tambo, undi mwirabura waharaniraga uburenganzira bw'abirabura muri Afurika y'Epfo, bashinga ikigo cy'ubwunganizi mu mategeko mu 1952. Muri uwo mwaka kandi yaje gufungwa hamwe n'abandi bantu 19 nyuma yo kwigaragambya bamagana amategeko yarabangamiye uburenganzira bwabo. Ibi byarakomeje, Mandela akomeza gukurikiranwa nk'umwe mu bayobora imyivumbagatanyo y'abirabura basaba uburenganzira. Muri icyo gihe Mandela yaje gushakana n'uwitwa Winnie Madikizela, maze babyarana abana 2. Yanakoze imyitozo ya gisirikare muri Maroc ndetse no muri Ethiopia. Tariki ya 11 Kamena mu 1964, Nelson Mandela ari kumwe n'abagenzi be 7 bakatiwe gufungwa burundu. Abo bandi ni Walter Sisulu, Ahmed Katrada, Govan Mbeki, Raymond Mulaba, Dennis Goldberg, Elias Motsoeladi na Andrew Mlangeni. 6 muri bo bahise bajyanwa muri gereza ya Robben Island. Yaje kurekurwa tariki ya 11 Gashyantare mu 1990, igihe kitazibagirana mu mateka ya Afurika. Umwaka ukurikiyeho yaje kuyobora ishyaka ANC, maze aza guhabwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel hamwe n'uwari perezida wa Afurika y'Epfo icyo gihe, Frederick de Klerk. Mandela yatorewe kuba perezida wa Afurika y'Epfo ndetse no kuba perezida wa mbere w'umwirabura mu mateka y'iki gihugu ku itariki ya 27 Mata mu 1994. Anatsinda amatora, maze ukwezi kwakurikiyeho aba perezida wa mbere w'umwirabura wa Afurika y'Epfo. Mandela yayoboye manda imwe, maze mu 1994 ntiyongera kwiyamamaza. Ku itariki ya 5 Ukuboza 2013 nibwo yitabye Imana aguye Johannesburg azize indwara zo mu myanya y'ubuhumekero. Mu mwaka w'ibihumbi 2010 umuryango w'abibumbye Loni wagennye itariki ya 18 Nyakanga buri mwaka nk'umunsi wahariwe Mandela Day. Ruzinda na Charles tugejeje ku musozo, ari nawe uyoboye aya makuru arakoze. Nkwifurije kugira umugoroba mwiza ndetse no kubahiriza ingamba za Minisiteri y'Ubuzima mu kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo COVID-19.